O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen. E abrimos agora cando son as 12:34 minutos este espazo, novo programa de O futuro é hoxe con Modepen. Hoxe, para a xente que pois nos está escoitando e evidentemente non nos pode ver, pois non saberá que estamos case nunha modalidade diferente, porque hoxe estou eu do outro lado aquí no cristal, pero saúdo xa aos compañeiros de Modepen que están cada dous xoves con nos aquí no estudo, con Alfredo Hernández. Moi bo día, Alfredo. Hola, buenos días. Con Eloi Delgado, bo día, Eloi. Hola, bo día. E con Tato, moi bo día, Tato. Bon día, bon ano novo. Claro, feliz ano, porque este é o primeiro programa deste novo ano. Hoxe imos a falar de diferentes asuntos e imos a comezar con Alfredo. Este termo, BRICS, xa xurdiu nun programa anterior, Alfredo, e hoxe imos a analizar un pouco máis o que son os BRICS, non? Sí, bueno, como prometí en el último programa, pues hoy vengo preparado para hablar de los BRICS. Yo, aunque desde que conocí su existencia he seguido y estoy interesado por este tema, es un tema que me apasiona, pero intentando ser lo más imparcial posible, lo que he hecho es irme a la inteligencia artificial y preguntarle qué son los BRICS. Entonces, simplemente lo tengo aquí apuntado y voy a leer si entra dentro de lo que realmente yo considero que son, y entonces, pues bueno, vamos a hablar de ello según la inteligencia artificial, que bueno, eso tiene acceso cualquiera que pueda meterse allí y verá lo que dice. ¿Qué significan los BRICS? El nombre viene de las iniciales de sus países fundadores, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Cuántos países lo forman actualmente? Desde el 2024 el grupo se amplió. Actualmente los BRICS están formados por 10 países, que son los 5 que he dicho anteriormente, más Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Argentina fue invitada, pero decidió no incorporarse. Claro, fue cuando coincidió que subió Milei al poder, entonces se fastidió el invento. ¿Para qué sirven los BRICS? Para promover el comercio y la inversión entre sus miembros, reducir la dependencia del dólar, impulsar instituciones propias como el nuevo Banco de Desarrollo y coordinar posiciones en foros internacionales. ¿Qué diferencia hay entre los BRICS y el G7? Porque realmente son las mismas intenciones. ¿Qué es el G7? El G7 es un grupo de economías desarrolladas que históricamente han tenido mayor influencia mundial. ¿Qué países forman el G7? Son 7: Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos dos grupos? Los BRICS son economías emergentes o en desarrollo, con gran población y recursos. El G7, economías ricas y desarrolladas, con alto nivel tecnológico y financiero. Los BRICS representan más del 40% de la población mundial, al loro, de momento. El G7, alrededor del 10% de la población mundial. Economía. El G7 aún concentra una gran parte del PIB mundial y del sistema financiero. Los BRICS crecen más rápido y ya superan al G7 en PIB medio por paridad de poder adquisitivo. Poder político. El G7, aliados cercanos con valores políticos similares. Los BRICS, muy diversos políticamente. Su unión es más estratégica y económica. Objetivos. El G7, mantener el orden económico actual. Liderazgo financiero y global. Los BRICS, reducir la dependencia del dólar. Reformar organismos internacionales, el Fondo de la Moneda Internacional, el Banco Mundial, dar más voz al sur global. Banco propio. Los BRICS tienen el nuevo Banco de Desarrollo, que financia proyectos sin las condiciones estrictas del Fondo Monetario Internacional. El G7 dominan instituciones como el FMI y el Banco Mundial. En resumen, el G7 representa el poder tradicional. Los BRICS representan el cambio en el equilibrio global. Vamos a ver. Antes de que continúes, Alfredo, como curiosidade, polo de agora cadra co que ti tiñas na cabeza de que eran os BRICS? ¿Cómo? Perdona. Ti estás de acordo co que di a inteligencia artificial?
Sí, porque ¿Sí? más o menos Vale. sí, yo estoy siguiendo, veo la evolución que están... Lo que pasa es que yo he recurrido a la inteligencia artificial porque quiero ser imparcial, no, Sí. no quiero yo decir lo que yo pienso realmente sobre estas cosas, Sí, pero sí. sí, encuadran perfectamente. Es, no sé, tú vas a ver un partido de fútbol y han quedado 3-1, eso es inamovible, ¿no? Claro. Quiero decir, otra cosa es que si han ganado por esto, si han perdido por lo otro, que eso ya, ahí no me voy a meter, ¿no? Aquí estoy leyendo el resultado. O feito. El feito es, Ahí está. claro. Vale, puedes continuar, Alfredo, Sí. perdón. ¿Pueden los BRICS reemplazar al dólar? Dicen no en el corto plazo. El dólar sigue siendo dominante porque es la principal moneda del comercio internacional, se usa en más del 80% de las transacciones financieras, es la reserva principal de los bancos centrales y los Estados Unidos tienen mercados financieros grandes, líquidos y confiables. Los BRICS no tienen una moneda en común y sus economías son muy diferentes. Pero sí pueden reducir su poder. ¿Cómo lo están haciendo? Comercio en monedas locales. China, Rusia, India y otros ya comercian sin usar dólar. Acumulación de oro. Varios países BRICS están comprando oro para depender menos del dólar. El nuevo Banco de Desarrollo otorga préstamos sin exigir dólares ni condiciones del FMI. Sistema de pago alternativos para evitar sanciones y el sistema financiero dominado por Estados Unidos. ¿Habrá una moneda BRICS? Se ha hablado de una moneda BRICS común, pero no hay acuerdo político, las economías son muy desiguales, requeriría una coordinación enorme. Por ahora es una idea más que una realidad. Conclusión, los BRICS no van a reemplazar el dólar pronto. Sí están impulsando un mundo más multipolar con varias monedas importantes. El dólar no cae, pero pierde exclusividad. Y nada, más o menos, pues el que quiera saber más, que pregunte, porque si no, no voy a ocupar yo todo el tiempo. Pero bueno, sí un pequeño resumen para que sepan lo que son los BRICS y en comparación con el G7. Y como siempre esto, pues se hace un comentario por ver cómo nos va a influenciar en Europa y sobre todo en el bienestar social de todos nosotros, que realmente es lo que nos importa. Hoxe vamos a cambiar un pouco a orde porque vou ir xa con Tato, porque acabas de citar, Alfredo, esa orde en Europa, orde mundial, e hoxe Tato pois ten precisamente ese espazo destacado pois máis a nivel internacional, non? De como nos vai a afectar. Así que Tato, contanos. Bon día, como dixen antes, feliz ano novo a todos e a todas. Bueno, quero darvos unha boa noticia, en principio, que por xubilados subiunos un 2,7 o IPC, con ano non está mal. E os non contributivos, pois, bueno, un 11,4, non vos quixedes, Dito isto, quero facer unha referencia, e logo que xa entramos en tema, o que é Modepen. Vamos ver, Modepen, como sabemos todos, empezou Modepen, bueno, o movimento de pensionistas empezou no ano 16, que foi cando se constituiu a Plataforma Nacional, como en defensa das pensións fundamentalmente. Non sei se o sabedes, pero se non sabedes, digo eu agora, no 2021, un congreso en Madrid das plataformas e decidiron, ante a problemática que había de recortes sociales, pois admitir e defender conxuntamente todas as melloras sociales e o tema social, sanidade, educación, e todo o que conleva. O cual, hoxe Modepen, desde o ano 21, é unha plataforma que defende toda a vida social da ciudadanía. Iso era para como conhecimento. E cal foi a razón? Pois a razón foi que foi cando empezou o deterioro da sanidade, fundamentalmente en Madrid. Aquí non é unha excepción, e había algunhas plataformas ou algúns movimentos que facían folgas e tal e cual, pero era unha cousa moi residual, como ocorreu agora mesmo coa medicina aquí en Galicia, os médicos, e moi esporádico. Entonces, nós desde a plataforma, que somos como movimento social, un movimento dos máis antigos que hai en España, pois decidimos tomar todo iso e reivindicar nas nosas reivindicacións. Dito isto, vamos a falar un pouquinho, non moito, de que pode pasar en Europa ou no mundo en xeral.
non é ninguna noticia que sabamos que o rubio Trump americano ese pois convertiuse nun invasor, nun terrorista. Foi xa onde foi, fixo o que fixo, pero agora quere atacar Cuba, quere atacar México, quere atacar a non sei quen, e aquí en Europa temos a Groenlandia. Que pasa ou que pode pasar si ataca a Groenlandia? Porque a mãe dixo que ou polas boas ou polas malas, que se iba a apropiar dela e fora. Non había discusión, iso dixo moitas veces. Que pode pasar? Bueno, Groenlandia, sabedes que é unha isla pequena que é patrocinada ou axuda a Dinamarca. Se Dinamarca é o protectorado de Groenlandia, Groenlandia ten todas as competencias, pero Dinamarca ten as competencias de defensa nacional e de asuntos exteriores, co cual Dinamarca é un miembro da OTAN e da Comunidade Económica Europea como somos nós. Entonces, si hai unha agresión do rubito a Groenlandia, que pasa? Que Dinamarca ten que salir a defenderla. Evidentemente, a OTAN está na obligación de facelo, co cual nós tamén. Entón, que vai pasar? O que pode pasar? Pois unha cousa moi sencilla, que se retirarán con independencia dos que teñan que ir ali, e que non vai a máis grave, pero os gastos aí van a retiralos en melloras sociales. O sea, aquí as perras son as que hai, non hai outras. Ou se gastan aquí ou se gastan aquí. E iso é unha situación que hai moita posibilidad de que ocurra a corto plazo, porque as cousas están aí xa, a amenaza está aí e Dinamarca está negociando con Estados Unidos a ver que concho quer facer e a cousa non está clara porque na reunión de antes donte pois non hubo acordo, non hubo acordos, hubo yo hago lo que quiero e vosotros o lo aceptáis por las buenas ou por las malas. Complicado chegar a acordos nese punto. Bien. Entonces, sobre todo cuando se hace democráticamente, ¿no? Como está haciendo este señor Trump, ¿no? Cuidado con utilizar a palabra democracia nun contexto que a xente non entende moito. Bueno, entón a este nivel, pois o que queres dicir, Tato, e que entendemos polo que estás a explicar, é que ese efecto a nivel internacional, en concreto, con esa intención de Trump de anexionarse a Groenlandia, significaría pois que se enviamos tropas ou enviamos recursos ali, ese diñeiro, esa parte económica, pois que sairía da parte social, non? Iso é o que queres dicir ti. Como mal menor, porque unha invasión dese tipo se intervén a OTAN ou se non intervén, porque claro, ocorre o que ocorre, pode ocurrir calquer cousa. Porque unha vez na dinámica esta de invadir quen lle dé a gana a calquer país, pois outros van a copiar e pode ocurrir en Europa calquer situación que nin nos lo imaginamos, nin aí sabe o que vai pasar. Bueno, pois esa é a visión pois a nivel pois máis internacional cos últimos eventos que se están dando e que estamos vivindo. Hoxe Eloi precisamente pois quere ir tamén por esa liña, non? Con ese elemento do IPC e ese efecto nas pensións, non? Sí, claro. Vamos a ver, despois de escoitar aos compañeiros, realmente facer unha valoración moi por enriba, pero realmente é o que hai, non? Si temos que, visto o panorama, primeiro, temos que estar moi atentos e dispostos, ainda que volvemos outra vez sempre ao mismo, aunque sea en cadeira de rodas, a defender os nosos dereitos. Me estou vendo outra vez na rúa, é dicir, porque o que vale hoxe non vale pa mañá ni pa pasado, é dicir. Vale, tiñamos o compromiso un pouco outro día de, efectivamente, estamos en xaneiro, é un mes donde é moi paradóxico, pero pasan as festas, todo o mundo está cheo, todo o mundo está un pouco farto de... todo moi contento, pero farto, é realmente a bolsa moi vacía, porque realmente este é un efecto boomerang. A costa de xaneiro, sí, estamos aí. Pero agora xa é de febreiro, porque agora cada ano que pasa se encarece máis, é máis difícil de pasar. Pero casi nadie o quere recoñecer, e si me queixo no bar, pero nada máis. E, de repente, pois bueno, efectivamente, ven xaneiro,
ven a revalorización das pensións, ollo que a revalorización, sempre insistimos no mismo, hai unha revalorización, está recoñecida, se aprobou nun Consello de Ministros antes de final de ano. Non esquezamos que ten que pasar polo Congreso ahora en xaneiro e damos por feito, a veces podemos levar un susto, de que vai pasar porque, bueno, hai unha maioría, aínda que a veces máis ou menos axustada, pero tomade nota, igual que facemos nós, queremos que tomedes todos, é dicir, cada un despois que faga o que queira, é dicir, xa anunciaron o seu voto en contra, unha vez máis, Partido Popular, Vox e Junts, os cataláns, é dicir, a dereita catalana. Bien, e vale que con eso vai quedar axustado e damos por sentado que vai ir, pero tomade nota durante estes últimos 10 anos que está facendo, a parte da presión que poidamos facer, os colectivos, que está facendo que efectivamente cada vez que chega o fin de ano se revaloricen máis ou menos, según o IPC, as pensións. Porque, en fin, eu creo que chegado o momento vai haber que facer memoria. Deixou aí, máis que nada, para que cada un faga a súa lectura, que xa somos todos adultos e maiores de edad. Efectivamente, ahora suben as pensións contributivas o IPC, 4,7%, se calcula, e as non contributivas, viudedade e demais, están entre un 7% e un 11%. Por exemplo, as de viudedade, que é un colectivo importante, unha viuda, un viudo, en este caso, sin cargas familiares, pois lle subiría máis menos en torno a, pasaría de cobrar o ano pasado 12.200 euros nas pagas correspondientes, a cobrar pois 13.107, que en 14 pagas pois pasaría a cobrar de 875 a 936, por exemplo. É dicir, aquí o que interesa é o que se vai cobrar. Logo, se ten carga familiar, pois se incrementa, se ten fillos, etc. E as non contributivas pois andan nunha valoración similar para ir equiparando, sobre todo, o salario mínimo, que é unha utopía aínda, pero ir acercando, en fin, un pouco a miseria a menos miseria. É dicir, eso é un feito, é unha das alegrías, entre comillas, que temos das motivacións que nos teñen aquí diariamente. É dicir, vamos, aunque seña a rastro, vendo resultados, pois sí, que tiña que ser mellor tamén, pero o sistema, que, por certo, chegado o momento, habrá que entrar en esa dinámica, porque a batalla dos últimos 2 meses é brutal, é dicir, desprestigiar o sistema público, desprestigiar o sistema de pensións e pondonos exemplos que xa sacaremos aquí, que son, vamos, como mínimo, en fin, demenciales, é dicir, porque, en fin, e curiosamente aqueles que o denostan veñen a acabar dicindo que outros países que se consideran máis avanzados están deseando a ver chegar a unha situación como a nosa. Vale, moi bien, o sea, polo tanto, eso nos carga as pilas, pero nos preocupa que efectivamente non se acabe de enganchar a estas reivindicacións e a estas necesidades a maioría dos beneficiarios das pensións en xeral. É dicir, as pensións contributivas somos 10.400.000 pensionistas. A ver, a utopía en este sistema non funciona. E cando reclamamos algo, non somos realistas. Pero poñéndose no peor dos resultados, si o 50% dos beneficiarios das pensións, non digo que saíran á calle, pero que actuasen en consecuencia co aquilo que estamos demandando, realmente os que nos están gobernando lle entraría o tembleque, é dicir, pensarían moito as auténticas barbaridades que propoñen e, sobre todo, que votan. É dicir, porque, en fin, non somos conscientes do poder que podemos ter. E nós creemos que hai que insistir en que hai que mobilizarse e hai que ser conscientes de que non solamente temos que pagar, tamén temos que exixir. E volvo a decir o mismo. Alá donde o que se refire ás pensións, é un pouco para rematar o tema, me pongo os vellos de punta e decir, Dios mío, despois de tanto pelexar, en un país donde a población casi un 52 ou un 53% son mulleres, alá donde recortan os dereitos,
non hai en absoluto preocupación. E cando ves o resultado dices ti, unha maioría dos que votan a esta xente de tercerebraos son mulleres. Eu digo, Dios mío, en que país estamos? Pero por que estamos retrocedendo en vez de avanzar? Bueno, pois, desde a nosa experiencia, maior ou menor, desde a nosa idade, peinado de canas o que non está calvo. Sinceramente... E a vida levada, non? Ao final, estamos preocupados e realmente temos ben xente da familia que ven atrás e a veces escoitas incluso dentro da cercanía ojalá volvese, ojalá tal, e digo, Dios mío del cielo, eu, vale, recoñezo que non se fixeron libros de texto e non se actuou na educación, pero home, tedes capacidade de ler, de escoitar, de deducir, home, non leade só o libro, sacade conclusións. Pois aí con esas conclusións pechamos hoxe este programa de O Futuro e Hoxe, onde, bueno, tocamos moitos puntos de actualidade, de información a nivel europeo e internacional. Alfredo? Sí, bueno, yo antes quiero decir una cosa, que cuando hablamos, por lo menos yo, no pretendemos dar lecciones de geopolítica, ni muchísimo menos, porque ni estamos preparados, ni personalmente yo, simplemente soy una persona que me interesa y procuro informarme. Entonces, lo que también sí quiero hacer notar que en cualquier conflicto, en cualquier guerra, sea comercial, sea política, y por supuesto la de tiros, tened presente que la primera víctima siempre es la verdad. Entonces, lo que sí que quiero decir es que no nos quedemos siempre con lo primero que vemos. Hoy en día hay muchos medios para poder informarse y poder sacar después tus propias conclusiones. Y repito, nosotros, el tocar estos temas es ni más ni menos por ver lo que nos influyen en nuestra vida cotidiana, que por supuesto que lo que está ocurriendo a nivel nacional, mundial, pues nos influye, pero en bienestar social totalmente. Nada más, eso quería aclarar. Entón, con esta tamén aclaración, Alfredo, grazas. Pechamos entón agora sí este programa do Futuro e Hoxe e volvemos a falar o 29 deste mes de xaneiro. Grazas. Gracias a ti. Bueno, gracias a vos, sobre todo, por darnos voz. Gracias. E un saludo a todos os radioyentes que siguen en pé, porque realmente, cando nos centramos na nosa franxa de idade, cada vez que vimos, ou cada X meses, pois tristemente, alguén se foi, ou alguén desistiu. Sí. Vamos a tirar para diante, decir, a ver. Pois tamén con ese punto de esperanza, entón. Exactamente. Grazas, Eloi, e bo día aos tres. O Futuro é Hoxe, un espazo de radio con Modepen.